U nedjelju 3. aprila u organizaciji Triatlon kluba Herceg Novi i Triatlon saveza Crne Gore održano je prvo takmičenje u novoj takmičarskoj sezoni, treći novski duatlon. Manifestacija je predstavljala i prvenstvo Crne Gore u disciplini sprint duatlon. Učestvovalo je ukupno 38 takmičara i 7 takmičarki iz Crne Gore, Hrvatske, Rusije i Poljske i osim 3 takmičara koji su diskvalifikovani, svi ostali su uspješno završili trku. 4, 3, 2, 1. Trka je počela u 10 sati na šetalištu ispod vile Galebu i Galu. Takmičenje je obuhvatalo 5 km trčanja, 20 km biciklizma i završnih 2,5 km trčanja sa ciljem u gradskoj luci Škver. Every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I can fly. Can't you feel my heartbeat fast? I want this to last. I need you by my side. 'Cause every time we touch, you kiss, girl, your lips, girl. You take me to a place so far. Don't stop now, move your body. You look just like a movie star. This feeling you give me, I'm feeling just like a king. 'Cause the feeling never stops until we reach the top. That makes me fall in love with you so much. Come on, girl, comfort me. And it's meant to be. Falling in love with this beautiful girl. I've searched the whole wide world for a princess just like you. Every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I can fly. Can't you feel my heartbeat fast? I want this to last. I need you by my side. 'Cause every time we touch, speed up. No more you and no more me. I see just us, 'cause when we touch is we. Ecstasy, it's endlessly, it's ooh la la, it's c'est la vie. Pardon my friends, you my air, my peace, my left and right, my days and night. The reason I write beats through my songs, the right to my wrongs. For you alone, I know it too, but you the one. You're everything, without you there's none. If love's a gun, filled with bullets, aim for my heart and just shoot it. You be the death of me, maybe one day. Every time we touch, you take my breath away. I get this feeling, and every time we kiss, I swear I can fly. Can't you feel my heartbeat fast? I want this to last. I need you by my side. 'Cause every time we touch, around we go. Let the feeling show. It's a wonderful thing that we both got. It's our making love every time we touch. 'Cause every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I can fly. Can't you feel my heartbeat fast? I want this to last. I need you by my side. 'Cause every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I can fly. Can't you feel my heartbeat fast? I want this to last. I need you by my side. 'Cause every time we touch. Najbrži je bio Ivan Kovačev iz Hrvatske u vremenu 1 sat i 45 sekundi. Za njim je kroz cilj prešao Dušan Milošević iz Crne Gore sa vremenom 1 sat i 50 sekundi. Treći je bio Jakša Diklić iz Hrvatske sa vremenom 1 sat 58 sekundi, inače pobjednik prva 2 novska duatlona. Znači moram prvo spomenuti da sam 3 godine zaredom ovdje kod vas u Herceg Novome. Moram pohvaliti organizatora i sve drage ljude koji nas ovdje učine kada smo praktički svaki dan tu. Znači treća sreća je po meni ovaj put. Uspjela sam nakon 2 puta što sam bio drugi, ovaj put sam napokon i prvi. Bila je žestoka borba, moram spomenuti kolegu Diklića i momka, ne znam točno prezime koji je bio, ali u zadnjih 200-300 metara se odlučivao pobjednik. Što se tiče uvjeta na cesti, moram spomenuti da je bilo stvarno sve pet, sve je bilo super.
nije bilo nekih velikih problema. Osiguranje na utrci, moram zahvaliti organizatorima također, i volonterima i policiji koji su stvarno napravili svoj posao jako dobro. Dionica je više manje uredna, osim na trčanju bilo je nekih možda 200-100 metara radova na cesti, na to baš nismo navikli, tako da smo morali trčati jedan iza drugoga. Nije baš bilo prostora i manevra za pretjecanje, ali sve u svemu vrijeme je poslužilo, nije bilo kiše, nije bilo prevelikog vjetra i mislim da je bilo jako dobro. A trka je sjajna, iz godine u godine sve bolja i bolja i ljudi su sve bolji i bolji i vrijeme je danas poslužilo. Volim svaki put da dođem u Herceg Novi da se trkam i da se družim sa ljudima koji ovo organizuju na jedan veoma dobar način. Organizacija koja je svake godine na visokom nivou, a sa samom trkom dao sam sve osobe, ali sam podbacio sam dosta na trčanju u nego što sam planirao, ali sve u svemu odličan trening. Tako da za sljedeće trke koje me čekaju. Kod dama najbrža je bila kao i prošle godine Sabina Rzepka iz Poljske u vremenu 1 sat 11 minuta 45 sekundi. Drugo mjesto zauzela je Maja Bonačić iz Hrvatske sa vremenom 1 sat 15 minuta 19 sekundi, a treća je Žana Pavićević iz Crne Gore sa vremenom 1 sat 21 minut 26 sekundi. Trčka bila jaka lijepa. Štaza odlična, sve je dobro za mene, sam došla prva i to je super za mene. Najteže za mene bilo danas trčanje, zbog toga sam imala problema s mišićama. Sad polako svaki dan je bolje i mogu, to bilo najteže, ale svaki dan je bolje i u sezona bude sve ok. Utorka je bila super, ja sam bila dosta umorna zato što biti cijela ova utorka je dio i projekta koji ja idem, znači po Hrvatskoj i Crnoj Gori, znači projekt Zaigrana pedala gdje idem od grada do grada i držim predavanje, sam inače psiholog po struci, na temu autizma, implementacije igre u radu s djecom s autizmom, budući da je jučer bio znači, 2. april, dakle svjetski dan autizma, odnosno svjesnosti o autizmu. Tako da sam ja, prolazim oko 100 km dnevno, jučer sam 165 km prošla biciklom i dobiciklirala sam jutros ovdje iz Dubrovnika. Tako da sam bila umorna, baš grozno umorna, tako da drugo mjesto mi je baš totalno iznenađenje, ali tako da sam zadovoljna. Trka je fenomenalno organizovana, stvarno smo na to već i navikli od Triatlon kluba X Herceg Novi. Svaka trka koju oni organizuju je perfektno organizovana, od okrepe i od markiranja staze i svega, tako da sam jako zadovoljna. Kako je bilo organizovati ovaj duatlon? Bilo je veoma naporno, međutim kako nam je ovo 3. godina, već smo se, kako bi se rekli, uštosili, odnosno imamo dobru ekipu, tako da smo se uspjeli da obavimo na vrijeme i uspješno je organizovana trka. Zadovoljan sam, ukupno sam završio na 5. mjestu, drugi iz Crne Gore. Mogu biti veoma zadovoljan, najviše zbog toga što sam biciklistički segment odradio sam, tako da tu nisam mogao da se nadam da mogu da stignem prvu grupu. Međutim, na prvom trčanju od 5 km oborio sam svoj lični rekord, tako da sam veoma zadovoljan. Triatlon klub X Herceg Novi je kao organizator u muškoj konkurenciji dodijelio i medalje najboljim po starosnim kategorijama, pa su osim apsolutnog pobjednika Ivana Kovačeva u kategoriji od 30 do 39 godina, po kategorijama najbolji bili Miloš Komnenić iz Crne Gore od 15 do 19 godina, Jakša Diklić 20 do 29 godina i Ivo Dadić iz Hrvatske 40 i više godina. Kako je ovo bilo prvenstvo Crne Gore u disciplini sprint duatlon, titulama su se okitili predstavnici Triatlon kluba X Podgorica Dušan Milošević i Žana Pavićević. Ostale medalje su ostale na primorju. Luka Čupić iz Triatlon kluba X Herceg Novi odbranio je srebrnu medalju u ovoj disciplini. Dragan Jovanović iz Triatlon kluba Kotor zauzeo je 3. mjesto, dok su u ženskoj konkurenciji 2. i 3. mjesto zauzele Lidija Vukić i Jelena Tomašević iz Triatlon kluba Herceg Novi. Treći novski duatlon je bio prvo takmičenje koje je sprovedeno po pravilniku o takmičenju po kome su u borbi za državno prvenstvo mogli da učestvuju samo takmičari i takmičarke koji su licencirani od strane Saveza, pa je od do sada licenciranih 29 takmičara, odnosno takmičarki, na ovoj trci učešće uzelo 16 takmičara i 3 takmičarke. Kako ocjenjujete početak ovogodišnje triatlon sezone?
Pa evo može se reći kao iskusno, jedna sezona za nama, početak druge i mnogo smo spremniji i dočekali. Organizacija je na mnogo većem nivou. Triatlon savez je u zimskom periodu radi jedan obiman posao. Usvojili smo i nove pravilnike i o takmičenjima i nove komisije. Radili smo jako obimne stvari, ono što ljudi uglavnom izbjegavaju, tu vrstu papirologije. Međutim, mislim da smo sad u ovom trenutku izuzetno spremniji da i dočekamo i da ispratimo cjelokupnu sezonu. Vidjeli ste već danas da trka već sama po sebi dobija neki imidž i više je, mi to volimo da kažemo, i brendirana, posjećenija je sama po sebi. Ove godine nije izostala ni podrška države, odnosno Uprave za mlade i sport. To nas posebno raduje. Nesporno da i prošle godine smo imali također podršku sa njihove strane, ali kao što sam najavljivao u svim onim, nakon svake trke govorio sam, samo strpljenje, samo trud, samo rad, sve će to doći na svoje, evo, polako dolazi. Prije svega ono što je najveća novost u Crnoj Gori to je da smo uveli licenciranje takmičara. Licenciranje takmičara je u skladu sa zakonom o sportu Crne Gore. Dakle, obavezni i sistematski pregled i obavezno članstvo, ugovori sa klubovima. Također klubovi su sad postali punopravni članovi Triatlon saveza sa svim pripadajućim pravima i obavezama. To je već neka potpuno, da kažem, normalna stvar u uređenim svim sportskim savezima. Bez obzira što smo mi možda i najmlađi savez, ali treba da radimo onako kako je i po zakonu. Tako da već od starta svi učesnici su na svim trkama i osigurani, znaju se principi bodovanja, već se znaju neke stvari mnogo jasnije. Bila je ovo još jedna lijepa manifestacija, praznik druženja i sporta. Učesnike je poslužilo i lijepo vrijeme, iako je na samom startu takmičare dočekalo maglovito jutro. Trka je protekla u najboljem redu zahvaljujući volonterima i upravi policije koji su obavili odličan posao u obezbjeđenju staze. Kako je 2. april Svjetski dan borbe protiv autizma, u dogovoru sa Majom Bonačić, triatlonkom iz Hrvatske i učesnicom takmičenja, hercegnovski triatlonci su odlučili da trećinovski duatlon posvete djeci oboljeloj od autizma. Svi takmičari su dobili plave trake, simbol autizma, koje su privezali na svoja bicikla. Organizator je s uspjehom položio još jedan ispit, dajući doprinos razvoju sportske kulture i duha na ovim prostorima.